Hruaina Eng radio program ngai thatu zong te in zawain che bevek ule sinfo studio tangin Lalhlumawii Kimiren thlei kani a zaina hian program nge nom tak tak kan ngai thlaule donia kan program ma sebertan malzai kan ngai thla anga Lalduhsaki Amah chu malsawmna hnar ni ti hla sak ilo ngai thlang u tuna chuan Thusawi kan ngai thlave thunga Lungawina kim tihchhuah manga Rev.K.Lalpiangthara Thusawi kan ngai thlau donia ilo ngai thlang u pathian thu kan sei turing hna hi tirko Poland Philippi ho hna lekha thon tuma ziatel keizong engang point ommaila Lungawii zel ka ching to sia ati kha ania khovel munom berchulungawii mel hi ni tin an sei thina chutiang ne chuan khovel munom lo ber po Lungawii lo mel ani ngei na rinom chutiang zelin miom berte po eng kim Lungawii zel ching thin te ani anga om lo ber te po chantok Lungawii the reng lo te hi ani ngei na rinom eng kim Lungawii zel ching tat nun nei te hi khovel mi hau saber po ani hialanga mire theiber po chantok Lungawii ngai lo mi te ani ngeyang eng kim Lungawii zel theinun nei tur chuan teko pol vekin korin thon khalbung thum chang som ni pakhata eng kim hin ta ni vek sia
ati hi ataka kan pom poimo ema khovel kanom chungin kan duang vekhian kan chunga thil a thleng don lova kan du lo tak tak thil kan mi khol atul fo don ani lo chamna le re theina te nat na te le thina te po kan tok zel don kan khovel bo rok po en thiri la do tho sam lo tul tul ni te point alang nge ani tin ko pui kan nei te po hian dam lo thut thei ko pui kan nei a thi thut thei ko pui kan nei ni ti te hi kan en riat lat a poi mo a chu tiang fa kan nei point dam lo thei fa kan nei a thi thut thei fa kan nei ni ti te hi kan en riat lat a poi mo motor kan nei te po hian mi nen in su thut thei accident po tok thut thei din huna kan ding ani kan in riat lat a poi mo a tin in kan nei point rok tok thei le zan khathil thua kang ralvek thei kan ne ni ti te hi kan in riat lat a poi mo ni chu tiang in riat lat na kan nei lo chuan lungoi lo na mi ringa omole em thin ani tun line kan thala ti jinga pathian hi om tak tak lo niang a kan tong trai na po min chang lo kan kho harna bo ro ga po min nem tu om lo han ti mai du te po anom ta zel ni te in an soi thina an ngai to na zona chuan dik ve mel tak angin a lang theo me amaro chu pathian ro rel na hian kan tel reng lova kan than na tura min tho sakang piang hi lawm taka kan pom thiam kan amen the hi atulem emani ring tu ten kan nei tlat tur chu tuna kan soi ta khan amen nun he ni a lalpa van tir ko gabrielan mari nena isua pai tur thu ril po khan kha thu khan abar khai ve hle ni na langa mo sia dana phe chuan den hlum thei din huna ding khani ma se mari kha fakom hle mai a thutlu na chu thil dang ne lovin ngai te lalpa boy nu kani I thuang ze lin ka chunga thleng ro se ti zukni tla tamale pathian lalna hi ring tunun a hian a betlat lo chuan chapo ola kan chapo chuan lungoi a rem em thin ani Christian chung ko po kan seri fo ta na poimo em chu lungoi zel a poimo sia thu hi ni chung in khom kan nei ni kho po hi nu le pa te point kan ta lan fo a poimo zirna lo cham awang tele ngai zong awang te po lungoi lo le mani no na la du mai kan tu le fa te singa te le kan una te singa po anom theni ti te hi kan riatlat apoi mo a khovela kan du angin thil om vek don lova engkim mutlang vek tu pathianin kan thana turamin tho sakanga piang lawm ta kan don son mai thin hi pathian lawm zong ani ti te hi kan en riat thartir fo apoi mo mani ama tel ko pol vekin pathian mangai tu ama ru tanga ko tan chuan an thana turin eng kimin tho sak hlom thin ti kan ria ti rombung ria chang somni pariata soide kha kan ria thar fo apoi mo mani kan chung thil lo thlenga piang te kan thana tur pathian min tho sakani ang kan di theina atangin lung oi zel na kan nei thei do nani ko ran rongbol tu tur ko ran committee in ruat dan tele in khom puin kanom dan tur min re sak dan zonga kan lung oi zel thei te hi apoi mo mani ko ran committee mangte ko ran in khom pui mangtele ni tina kan tho ho na kan ho tu de mangte hian pathianin ro min re sak ve thin ani ti te hi kan riatlat apoi mo a min hun na piang alungoi taka kan om zel mai hi a tharau ema pathian du zong ni ti hi kan riatlat apoi mo mani kan chunga pathian ro rel dan amen mai tum lova kan du anga thleng tura tong trai pathian karvak chin te po hi a thaberin alang lo ama kanali suwa ngei poin gets mani huana lungai na to pa alungai lai poin I thuang ze lin ka chunga thleng ro se ati theya he ti thena nun pathian ro rel na lungoi na kha in ngai tlom na nun dik takani kanun kong le peng tin reng a hian lungoi ze turin ke ipe nang u ke jong engang poin om mai la lungoi zel ka sing to sia polan atiang hian kan ti ve then turin
thu kan soi te lalpan malmin som ro se amen Thusawi ngei nom tak kan ngai thla to boka tuna chuan zai kan ngai thla vele thung to nga mal zai kan ngai thla nga Lalhlumawii Ka lawmi Lalpa ti hla sak ilo ngai thlang u
tuna chuan Rawngbawlna Report ilongai thlang u January ni somni pali atanga ni somni paruk sang ni somni panga chung hian bial shanga bial K3P conference man ania January ni somni pali Zirtawpni zan hi Lalhlumna le report in khomania naktuk inrin ni lengin ro rel ani anga inrin ni zan atangin pathian ni zan thlengin van tlang pathian biak in khom omang bial conference man dan tur hi bial committee in ngai to in arem chan dan anga man thina ni a chuwang chuan bial shanga conference man dan po in ang vek lawani bial then khata thupui thanbik nein speaker 10 an soi thina bial then khana chuan thupui thanbik po nei lovin bial shwai tu 10 anin soi chok chang om thina ni central K3P shwai tu te po bial conference man puin bial shanga an kalani January ni som pariat sang ni som ni panga inrin ni khan khatla north branch K3P silver jubilee man puin central K3P shwai tu te an kala puke vanal rem ruata committee member in lompuin thil pek hlanin Rev.K.Lalpiangthara lawm leader in Thusawi asoya Mizoram Senate Court te an zai ni January ni som pakwa sang ni som ni panga pathiani zan khan central K3P shwai tu ten K3P ro rel in khom thleng tu tur chum pui kaushan an thloa in khom bana kaushan committee le organizing committee tenen in khom ho na hun man ani in khoma hian Rev.K.Lalpiangthara lawm leader in Thusawi soin Mizoram Senate Court te an zai bokani January ni som pali atang ni som panga sang ni som ni panga chung khan van bong kho a school shanga van bong educational service association ruamanin Rawngbawlna nei ania hehuna hian director Rev.K.Lalpiangthara thianglem havin councillor tlangwalna rin chana upa K.Lalpiangthara Eng January Pusi John Saipalia na te angkala Presbyterian English School Government Primary School 1 le 2 Middle School 1 le 2 le High School ate hun man ani January ni som pasari sang ni som ni panga Zirtawpni zan khan tui thiang veng kaushana Sunday School Zirti to training ne puin pulal hun zawatlaw assistant coordinator akalni January ni som pariat sang ni som ni panga inrin ni khan Sunday School Zirti to the training ne puin MSSU trainer te hetiang hian an chuak Song tepi biala upa ke vandang haka upa Isaac Zarzolian changte le upa Lal lava airfield vengthar biala upa shil than sanga upa silal biak sanga le upa lalsia moya pacho aute angkal January ni som pariat sang ni som ni panga inrini khan phunsong kaushana accounts training ne puin finance department atangin thoktu te tual upa alal biak dikale pulal shwaize laral te angkal tun naya har sana shang tok te na sinod relief fund atangin tranpuina cheng singa pek ani khadizong kha zai ina Hruaina Eng radio program kan ngai thak le theite chuni a kan program te min lo ngai thak sakawangin lawm thu kan soya Hruaina Eng radio program hi Zirtawp zandar sarilya chanvia ti chwathin ani a ka le lama min lo ngai thak sak le theu don nia in zawa in mangtha vek ule
suy về lời đi xoan của ngày ta a thung gió cần đi về em là về ai của im ca ta đã thung ai xoan của ngày ta ca số na lên một chiếc ta sung